Afurri waaqayyoo anarra jiraayidha. Isaa 60 irraa gaafa dubbistanii meesiniin dubbisu isaa 60 lakkoofsa tokko. Afurri waaqayyo gooftaa anarra jira sagalee misiraachoo warra gadadamutti akkan himuuf. Waaqayyo ana dibeera warra garaan isaanii cabee akkan fayyisuuf. Warra booji'amanitti gadi dhiifamuu warra hidhamanitti hiikamuu akkan labsuu fi inni na ergeeraa jedha. Irran deebi'a sagalee kana. Afurri waaqayyo ana irra jira sagalee misiraachoo warra gadadamutti akkan himuuf. Waaqayyo inni na dibeera garaan isaanii kan cabee akkan fayyisuuf. Warra booji'amanitti gadi dhiifamuu warra hidhamanitti hiikamuu akkan labsuu fi inni na ergeera jedha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo gooftaa galanni siif haa ta'u. Amma ganama kana afurri kee inni wanta hundumaa hojjetu afurri kee inni nama gargaaru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbadha hiikamuun ganama kana hidhaan isaanii hiikamuun garaan cabe akka fayyuuf sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa hiikaman. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan fayyanaa ta'an jireenyi isaanii haa fayyu qalbiin isaanii haa fayyu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa fayyan. Saa 60 irraa gooftaatu afurri waaqayyoo anarra jira 61 irraa akka afurri waaqayyoo ana irra jira. Afurri waaqayyoon yoo namarra jiraate yoo dubbatan lafatu nama dhagaa yoo dubbatan samiitu nama dhagaa yoo dubbatan haala isa wanta gurra hin qabnetu nama dhagaa. Afurri waaqayyoo yoo sirra jiraate afurri waaqayyoo yoo sirra jiraate ija guutta. Afurri waaqayyoo sirra jiraate fudhatama qabda. Afurri waaqayyo yoo sirra jiraateti wanta hundumaa dubbattee dhageessifachuu dandeessa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikamuun jireenya kee irratti afura keetiif mana keetiif hiikamuun haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan keessa jirtu keessaa utaalii ka'e ganama kana ba'uun siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ba'uun haa ta'u ba'uun haa ta'u ba'uun haa ta'u ba'uun haa ta'u ba'uun haa ta'u. Kanaafi afurri waaqayyoo nama geggeessaa. Afurri waaqayyoo kalaa namatti agarsiisaa. Afurri waaqayyoo nama fayyisaa. Afurri waaqayyoo hidhaatti nama hiikaa. Afurri waaqayyoo seenaa namaa geeddara. Afurri waaqayyoo laphee namaa hiikaa. Afurri waaqayyoo waa keessa nama galchaa dhugaa jiru nama hubachiisa. Egaa inni kun anarra jira warra sagalee misiraachoo warra gadadamutti warra hidhamanitti akka lallabuuf jedhe hiikama akkan dubbadhuuf inni na ergeera. Haleluuyaa. Inni nu ergame gooftaan Yesuus Kiristoos inni nu gargaaruudhaaf inni gara biyya lafaa kana irratti nu ergame nu hiikuu hin danda'a nu fayyisuu danda'a. Ammayyuu nan dubbadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikamuun jireenya keessan keessatti hiikamuun mana keessaniif hiikamuun biyyaaf hiikamuun maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana isiniif haa ta'u. Lafa jirtanii hiikamaa keessumaa warri dhukkubsattanii jirtan waan dhukkubsatanii wayiin hidhamtanii kan jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaa. Manni keessan haa hiikamu jireenyi keessan haa hiikamu qalbiin keessan haa hiikamu. በኢየሱስ ክርስቶስ hiikamaa. Hiikama በኢየሱስ ክርስቶስም ተፈቱ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተፈቱ። ያለባችሁ ስፍራ ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በበሽታ በሁሉ በኩል በጠላት ታስራችሁ ያለባችሁ ቦታ ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተፈታችሁ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መፈታት አውጃለሁ። hiikamuun dubbadheera ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hiikamuun mana kee irratti haa ta'u. Hiikamuun jireenya kee irratti haa ta'u. Hiikamuun maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan kee haa hiikamu. Eebbi kee haa hiikamu. Gaa'elli kee haa hiikamu. Arjuun kee haa hiikamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa hiikamu. Afurri waaqayyoo anarra jira. Afurri waaqayyootiin hin hiikamna. Afurri waaqayyoo gaafa nurra buufatu ni hiikamna. Namaaf eebba taana lafaaf eebba ta'uu dandeenya. Hiikamaa. Manni kee haa hiikamu. Jireenyi kee haa hiikamu.
maqaa Yesuus Kiristoosiin abjuun kee haa hiikamu irra deebi'een dubbadha በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ በኔ ላይ ሃሌሉያ መንፈሱ በኔ ላይ ነው ይላል መንፈሱ በኔ ላይ ሃሌሉያ በቃ በኔ ላይ ነው ወላሺ ካሶኮ ፕሮዳ ባባባ ላቶሲያ አፉሪች አነራ ጅራይ አከን ሂከሙ ዱበዱ ፈ አከን ወረገደ ደሞት ወረሂድ አማኒት አከኒ ወርገራንሳኒ ገደት ወር አብጁንሳኒ በደት ዱበዱፍ እንነ ኤረጌረ ማላራዶሲያ ነንዱበዳ እርግጠኛ ነኝ አንድ ሰው ይፈታል ዛሬ አንድ ሰው ይፈወዛል ዛሬ ይናገራሉ አንድ ሰው ሃሌሉያ የተከፈተ በር ያገኛል አንድ ሰው ሃሌሉያ የተፈታ ህይወት ውስጥ ይኖራል ይናገራሉ ለምን መሰላችሁ ወአፉሪች ዱበዱ ዋና ጎዳይሮ አፉሪች አነራ ዱበዱ ዋና ጎቻ ጅሮፊ አፉሪች ሲፈይሱ ደንዳ ሁምና መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሂከሙን ሲፈታው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መፈታት አውጃል መፈታት መፈወስ አውጃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህይወትክ የተፈታ ይሁን 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 የተፈታ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ አፉሪቻን ባይ አፉሪቻን ይሬኝ ከያይከም አፉሪቻን ማን ከያይከም አፉሪቻን አብጁን ከያይከም ገነምንኩን ገነመ ይከሙ ገነምንኩን ገነም ኦልከው ገነምንኩን ገነም ኦልቦ ሲፋታው ጋብቶኮ አካጀሪ ናው ገርብች ዋቀዮ ከ የሮን ኩኔ የሮ ኦልቦውቴ የሮኒ ኢዶሰነ ጅራዶ ሚቴ ሴጣኖኒ ጠላ ኢተርገተን ኮቱቲ አከዱሪት ኖጅኒቲ ዱበት ወሎላ ለፎና ኪስተን እትን ጀናን አከጀ ኢዝራን አከ አን የሮ ኩኔ የሮኒ ኢትሲኖጅ ወላንሶል ቀቡሚቴ የሮን ኩን የሮ ኦልቦውቴ የሮን ኩን አነሞ ሆጂተን ጅሬ ቢቴ እንጅሬ የሮን ሲኖጅ ወላንሶል ቀቡ በርሻድ ኡሜራይ ሃሌሉያ ገናማ ከነ ኦልቦናተው መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን በከምቲን ጉዳን ተኮ ሲፋገናም መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ኤብ ጉዳን ተኮ ሲፋገናም መቃን ጉዳን ተኮ ሲፋገናም መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲፋገናም መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲፋገናም መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲፋገናም መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲፋገናም ሃሌሉያ አፉሪቻን ጭረዱ በይ ገነመገን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አዋላ ከሲ ጅርቱ ከሰር ጉፈዱ በይ ሂዳም ሞርማ ከቲ ጭቴረ ጀደሜ በረፈሜ ጅር ዋንስ ቀበጅሩ ዋንት ጅሬኛ ከቀበጅሩ ዋንት አብጁ ከቀበጅር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተመታ ይሁን የተበጠሰ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተፈጠሰ ይሁን ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሁጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አንተን አንጅን አንቆት ያዜ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም የተበጠሰ ይሁን የተበጠሰ ይሁን የተበጠሰ ይሁን ፈውስ ለናንተ ይሁን ፈውስ ለናንተ ይሁን የቤታችሁ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አውጃለሁ ለቤታችሁ ይሁን ላላ ባባ ሰባሪ የሆነ ጌታ ከናንተ ፊት ወጥቷልና ሃሌሉያ አትፍሩ ሃሌሉያ አሁንም ነገርክ የተፈታ የተሰራ የተከፈተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ያስፈራ ነገር የፈራክ ነገር አይወርስምና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አውጃለሁ ዛሬ ሃሌሉያ መልካም ነገር አውጃለሁ መልካም ነገር አውጃለሁ መልካም ነገር አውጃለሁ መልካም ነገር አውጃለሁ መልካም ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መስማት ይሁን ላንተ መስማት ይሁን መልካም ህይወትክ ላይ መልካም ዛሬ ሃሌሉያ ይናገራል መልካም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድል ላንተ ይሁን ለቤትክ ድል ይሁን ላራሾ ላባባባባ መንፈስ ቅዱስ በኔ ላይ ነው መንፈሱ በኔ ላይ ነው አለዳላ ባባሽያማ ወረሂድ አማንት ተመዩን ትበዳ ወር ዋኪስ ይረን ተመውን ትበዳ ሂ ከሞናተው ፈያ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስም
ፈውስ ለእናንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ ለእናንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ማላራ ላባባባ ሃላላላላላላ አፉሪ ዋቀዮ አነረየ አፉሪ ዋቀዮ አነረየ አፉሪ ዋቀዮ አነረየ አፉሪ ዋቀዮ አነረየ ኦላ ባባ 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 ሶላ ባባ 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 ሲሜ ባፌላይ ጠፍተኛል ሁሌ ሲጠራው ደስ ደስ ይለኛል የትኛ ስም ነው የተወደደ ጠዋት ተወጥቶ ማታ የሚወርዶ የኔ ኢየሱስ ግን ስሙ ይለያል ሁሌ ሲጠራው ደስ ደስ ይለኛል አረ ለለዮ ማዛለ የአባትዬ ስም ልክ እንደማርነ እንደማሪ አራ እንደማሪ ገነማ ከነ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ በሪንክ ያባናም ገነማ ከነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ጠዋት በርክ ህይወትክ የተከፈተ ይሁን ነገርክ የተከፈተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ምንጭክ የተከፈተ ይሁን አውጃለሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ የተከፈተ ይሁን ላራዶስ ሰከ አባባባ መልካም ነገር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትክ ያገኘ ጅሬኛክ ያርገቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅሬኛክ ያርገቱ ganama yikama ganama ba'u jireenya kirrat hata maqaa Yesuus Kiristoosin hata በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን ላራዶስ ሶኮማ ማማማማ ነገሪክ አይቆምም ገና ይቀጥላል ገና የጨመረ ይቀጥላል በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎትህ ይጨምራል ነገርህ የጨመረ ይሄዳል ከዚህ በኋላ የጨመረ ይሄዳል መንገድ ላይ አይቆምም በጠላት በጭንገፋ በብዙ በኩል በጌታ በኢየሱስ ስም ነገርህ አይቆምም ይቀጥላል ቀጥሎት ይኖራል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ገና ትኖራል መልካም ህይወት ገና ትኖራል ኦሶላ ራዶሶ ኮማማ ላራላባባ ለቆማችልም ነገሬ ሞልቶ ታላፌ ዝማሬ አይገኝኝም ጭንገፋ ጠላቴ ቢዞር ቢለፋ ከትላንቱ ነው የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ዋላዬን የረሳው ወደፊት ሄዳለሁ ለቆማችልም ነገሬ ሞልቶ ታላፌ ዝማሬ አይገኝኝም ጭንገፋ ጠላቴ ቢዞር ቢለፋ ከትላንቱ ነው የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ዋላዬን የረሳው ወደፊት ሄዳለሁ እንደገና ክብር እንደገና ኃይል እንደገና ቅባት እንደገና እሳት እንደገና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መልካም jireenya kirratti wanti haaraan mo'ichi jireenya kirratti haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin 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 ganama kana milkaa'ina argaa ija keessaniin milkaa'ina argaa fayyina ofirratti argaa dubbii waaqayyoo kanaan milkaa'ina ofirratti argaa mo'icha ofirratti argaa jireenya keessan irratti mo'icha argaa siniif bariu maqaa Yesuus Kiristoosin bariu maqaa Yesuus Kiristoosin bariu maqaa Yesuus Kiristoosin dhimmi kee hiikamu ነገሪክ ተፈታ ይሁን ነገሪክ ተፈቷል መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይከሞና ነው ማላራላላላላላላላላላላላላ ማሽላ ራዶስ ኮባባባባባባባባባባባባ ጨምሮ ፍቅሬ በልቤ ሲገባ የመወደዴ ታራዬን ኑን በግብሬ ዘመኔ በቃ ሊሰጤ
Lorashita kosoko pa ba. Maqaa Yesus Kristosin hiikamuun afuura waaqayyo anarra jiruun afuura waaqayyo mana keerra jiruun afuura waaqayyo jireenya keerra jiruun hiikamuun ganama kana siif haa ta'u hiikamuun ganama kana haa ta'u hiikamuun irra jirturra waan si qabee jirurra hiikamuun haa ta'u maqaa Yesus Kristosin jireenya keerratti hiikamuun haa ta'u maqaa Yesus Kristos harraa ka'iiti gara fuulduratti harraa ka'iiti jireenyi qola daase kabo taki ababa gara fuulduratti hadeemu maqaa Yesus Kristos eebbifama jireenyi keessana eebbifamu dingatuman dhufee gale jechuudha waaqayyo bara keessana eebbisu guyyaan kun guyyaa eebba guyyaa gammachuu guyyaa hiikama isiniif haa ta'u guyyaa kana guyyaa fayyina guyyaa eebbifamu waaqayyo isiniif haa godhu መልካም ቀን የፈውስ ቀን ይሁንላችሁ waaqayyo isin haa eebbisu ani obboleessi keessan caalaan jedhama beejiin kun kooti waan ta'eef laayik godhaa ይሄ ቤጅ ለኔ ነው ላይክ ሼር አድርጉት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ወዳችኋለሁ ሻሎም